Siyanivusela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Siyanimukela enkonzweni yethu yesidlo lephuma khona eCathedral yase-All Saints eMbabane. Sibonge nakuye babewethu Dean babe Advent Nhlanhla Dabeni sinikele ithuba ukuthi sihlanganyele ndzawonye kule nkonzo. Namhlanje bathandekayo lisonto leshumi nesithupha emva kwaPentecost. Lephindze futhi ikhalenda lenzala kube lisonto lemashumi lamabili nesihlanu leminyaka. Tifundvo tethu encwadzini yethu yetifundvo titfolakala ekhasini lemashumi lasithupha, bese encwadzini yenkonzo tifundvo titfolakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa, page 60 lectionary, page 277 ku-prayer book. Namhlanje bazalwane sitawuba nenkonzo yethu lesitawuyiquba, nase sifika emithandazweni yethu yesidlo sitawusebenzisa-ke nabakwitako ukuthi i-season of creation, lalapho sikhunjulwa khona ngobumqoka bendalo ukuthi uNkulunkulu usinike indalo kokuthi siyinakekele siyigcine kude kokuthi nathi into usigcina isinakekele. Nasingayinaki indalo nayo ngeke isinakekele. Liviki lesithathu keleli bathandekayo siyikhumbula indalo lesiphiwe yona nguNkulunkulu. So umthandazo wethu namuhla yenkonzo yesidlo itawube isebenzisa lokunye lokuthethwe kiyo-ke incwadzi yesithupha lefundzisa ngato tetemvelo. Siyabonga bazalwane, sitawuqala-ke inkonzo yethu ngeliculo number 338 Baba ngekunikela nansi inhliziyo, leculo 338. Page 104. Inkosi ayibenane, ayibe nawe futhi, thomesani inkosi, yithumisanini netinceku tenkosi. Akabongwe uNkulunkulu yise nenkotsana namoya longcwele, alibongwe ligama lakhe nyalo Ogodunyiswe uNkulunkulu losezulwini, kube nekuthula neluthando kubantfu. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikhuleka kuwe, siyakuthumisa, siyakubonga ngeludumo lwakho lolukhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi Nkotsana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi Nkulunkulu, Mfana ya Nkulunkulu, Mvutsana yeyise, lesusadonote mhlaba sihawukele, wena losusadonote mhlaba sihawukele, wena losusadonote mhlaba yemukela kuthandaza kwethu, wena lohlethi ngesekunene saNkulunkulu yese sihawukele, ngobe nguwe wethwa longcwele, nguwe wethwa luyinkosi, nguwe wethwa Kristu kanye namoya lo
ebukhosini baNkulunkulu ese. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe. Kude lutholo ufihlelwe wena, geza ngicabanga tinhlitiyo tethu, ngekuphefumula kude moya wakho longcwele. Kuthi sikuthanze ngalokuphelele, siludumise ngalokufanele igama lakho elingcwele, ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sisi awogele Kristu si awogele Sisi awogele. Kusukela ekuphumeni kwalo lilanga uya kito tonke noma letincane kunato tonke tilwane, siyati ukuthi umhlaba nendalo yinto lenhle. Kepha-ke siyabona ukuthi noma kunjalo kodwa ukuthakathaka ngenxa yokuthi siyawuhlukubeda ngebuhobholo bethu. Emaveni lamaningi emanti akhona akasalungelanga ukuthi anathwe noma ageleta emifuleni. Emahlathi ayagawolwa alahlwe phasi, naleto tilwane nebantu labahlala kiwo lawo mahlathi baqoshwe ngalokukhulu kuhlukumedeka, kude kokuthi labanye bate ukhona kwakha imali. Kulima lesikwenda emhlabeni sengiloko lokuhlukubeta umhlaba kubulale lokhu lokukhona lokutithako ekhathi emhlabeni. Tilwane lesitikhulisako nalesitifuyako setifuywa phansi kwetimo letibhlungu, kude kokuthi site ukhona ukuthi sibe nenyama leshiphile. Dzadzewethu ke lo ngumhlaba, nawo wonke umhlaba nendalo yonke lelahlile, uyakhala, kuyasikhalela, kuyamemeda ngokuthi asesesibukelenye indlela. Sibitwe uNkulunkulu ke ngokuthi sibe ngilabo labatawunakekela umhlaba siwonke. Ufisile ukuthi njengoba awudala wawakha yena ukuthi ube ngilotawusiphilisa, uqhubeke ube ngumhlaba losiphilisako njengekuhlosa kwakhe kwasekuqaleni. Asibone ke lokhu lokubi lesikwendako lokuhlukubeta imvelo, ukuhlukubete umhlaba, kuphindze futhi kuhlukubete bomakhelwane bethu. Sicele ukuthi uNkulunkulu asithethelele etinhlitiyweni tethu, asesibuke ukuthi yini ledingeka ukuthi iguquke endleleni lesenda ngayo tintfo, kude ukuthi umhlaba kunciphe kuhlukubeteka kwawo nemvelo kunciphe kunyukubeteka kwayo, njengoba lokhu sikubona kusipho lesihle lesisithola uSimakade. Azivumeni ngetono tethu siphikisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke bantu. Asithandaze. uNkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngicabanga nakukhuluma nangekwenda nangakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yeNdodana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, sende sikukhonde ngehambo lokusha kude kuthile igama lakho lethunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendukanga ngeliciniso, akasawukele asithethelele intono tethu, asikhulule kudo, asimise, asiqinise ekulungeni konke, asigcineni nasekuphileni lokunini nanini, ngaye Jesu Kristu iNkosi nemsindisi wethu. Amen. Umthandazo wethu wanamuhla bathandzekayo. uNkulunkulu lophanako, uphangisho nalabo labangenetiso, nalabo labakhononako. Sifundzise tindlela tebulungisa bakho, usiholele ukuthi nathi siphane njengawe, kude sitewuphila timphilo letikhombisa livangeli, ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu, lophila abuse nawe namoya lwengcwele, uNkulunkulu munye nyalo naphakatse. Amen.
Umthandazo wetemvelo wanamuhla uNkulunkulu wako konke sikhulule ekwesabeni kokuthi ngeke kusenele nasemsindweni ngokuthi sifune konke ukuthi kube kwethu. Sende sibe ngilabaphanako ngenxa yebuningi belithando lwakho wakhe ngekhathi kithi kuconzisisa kokuthi kuKristu siniketwe lokwanele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawuhlala silalele kubathandzekayo isifundo sethu sekuqala lesitawusifunzelwa ngudzadze wethu Thobile. Amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamentini lelidzala sibhala encwadzini Exodus sehluko se-16 kusuka evesini lesibili. Sonke sive sema-Israyeli sakhonona sisola boMose na-Aaron ehlane. Sakhuluma kubo sathi, sifisa shangathi ngabe simakadze wamane wasibulalela khona le eGibhithe, ngoba phela lapho besitihlalela phasi ngasemabhodweni bese sidla inyama nekudla ngekutsandza kwethu. Kodwa nisilethe lapha ehlane kute usibulala ngendlala sonke lesive. Simakadze wakhuluma kuMose wathi, lalela la, ngitanehlisela imvula yesinkwa lesivela ezulwini. Onke emalanga ekuseni bantfu kufanele baphume baye tibutsela kudla lokwanele lilanga lonke. Ngalendlela ke ngitawube ngiya bavivinya ukuthi batawilandzela yini imiyalo yami nobe cha. Ngelilanga lesithupha babotilungiselela kubutsa kudla lokulingene emalanga lamabili. Ngakho ke boMose na-Aaron bakhuluma kuma-Israyeli onke bathi, lamuhla kusihlwa nitawukwati kahle kutsi ngusimakadze lowanikhipha eveni laseGibhithe. Kusasa ekuseni nitawubona inkhathimulo yebukhona basimakadze, ngobe ukuvile kukhonona kwenu ngaye. Tsine besini nje kutsi ningakhonona ngathi. Mose wachubeka wathi, simakadze utanipha inyama kusihlwa, ekuseni aniphe sinkwa lesenele, ngobe sewukuvile kukhonona kwenu. Tsine siyini nje, phela anikhononi ngathi kodwa nikhonona ngasimakadze. Mose wakhuluma ku-Aaron wathi, khuluma kubo bonke labantfu batshele uthi, sonzelane mbi kwasimakadze ngobe ukuvile kukhonona kwenu. Wathi Aaron asakhuluma kubo bagucuka babuka ngasehlane babona inkhathimulo yebukhosi basimakadze ibonakala efini. Simakadze wakhuluma kuMose wathi, ngikuvile kukhonona kwebantfu baka-Israyeli. Batshele uthi kusihlwa nitawudla inyama, ekuseni nibe nenala yesinkwa. Nitawukwati ke kutsi mina ngingusimakadze longuNkulunkulu wenu. Kusihlwa kwefika lifu litigwaca lasibekela yonke inkambu. Ekuseni kwalala ematolo yonke indzawo ngasenkambu. Athi kube ahamuke ematolo kwasala emacebelengwane lamancane phasi lapho ehlane. Kwakucolisakele kutintfwathwasi letifanana nesithwathwa. Athi ema-Israyeli kube abone lokhu, akhuluma abutana odwana athi, yini lena ngobe abengati kutsi kuyini. Mose wabaphendvula wathi, sinkwa lenisiphiwe ngusimakadze kutsi nisidle. Livi lenkhosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Lihubo lethu lanamuhla abathandzekayo, lihubo lelikhulu nesihlanu, lihubo lelikhulu nesihlanu. Sitawuqala ke sifunze evesini lekuqala siyogcina kulesithupha
bese siyeca siyofunda livesi lemashumi lamathathu nesikhombisa siyofika lamashumi lamane nesihlanu. Psalm 105 verses 1 to 6 na 37 kuya ku 45. Bongani sibakadze nipite igama lakhe nimemetele tento takhe emkhatsini webantfu. Hlabelani kuye nimdumise nibhalise ngetimangaliso takhe tonke. Tibongeni ngeligama lakhe lelingcwele. Atijabule tinhlitiyo talabafuna simakadze. Funani kwati simakadze nemandla akhe. Nifunisise kahle bukhona bakhe onke emalanga. Kumbulani timangaliso takhe latendile. Nikhumbule tibonakaliso takhe kanye netehlulelo temlomo wakhe. Ninesitukulwane sa Abrahama inceku yakhe. Nine madvodzana aJakobe labakhetsiwe bakhe. Wase uyabakhipha baka-Israyeli eGibhithe bahamba sebanesiliva negolide. Kude noma munye lowawa emindenini yabo. EmaGibhithe ajabula ekuphumeni kwabo ngobe abesafile kubesaba. Wendlala lefo laba ngumpheme wekubambonya. Wabendela umlilo wekubakhanyisela ebusuku. Bacela wabaphathi kwaca. Wabesuthisa ngesinkwa lesivela ezulwini. Wavula lidwala kwambonkota emanti. Ageleta ehlane njengemfula. Ngobe wakukhumbula livi lakhe lelingcwele. Lalikhuluma ku-Abrahama inceku yakhe. Wase ukhipha sive sakhe ngenjabulo. Labakhethiwe bakhe bahamba ngekuthokoda. Abapha emave ebetive. Badla lifa letithukuthuku tebetive. Kude bacaphele timiso takhe. Bagcine imithetho yakhe. Hallelujah, tumisani simakadze. Akuthunyiswe yese nemvotsana namoya lungcwele. Njengoba bekunjalo kuqaleni kusenjalo nanyalo kodwa kubanjalo kode kube nini na nini. Amen. Sitawuthola ke sifundo sethu sesibili bathandzekayo. Sifundo sesibili lesiphuma eTestamentini lelisha. Sibhalwe encwadzini leya kubaseFilipi sahluko sekucala. Siyawucala ukufundza isahlukaneni semashumi lamabili nakunye. Philippians 1:21 kuya ku-30. Kimi kuphila kunguKristu, kufa kuyinzuzo. Kepha nangisetawuphila enyameni, ngisenemsebenzi lengisetawenda. Angisakwati lengitawukukhetha. Kepha ngisemkhatsini walokubili. Nesifiso sekuhamba ngiyuba naKristu ngobe ngiko lokuhle kakhulu. Kanti ke kuphila kulomtimba kweselekile kakhulu ngenxa yenu. Kuloku ngineliqiniso futhi nginelithemba lekuthi ngisetawuphila. Ngisetawuhlala nani nonke nginisite ukuthi nikhule ekukholweni kwengeteke injabulo yenu. Kuze kuthi nasengiphindze ngifika lapho kini nitibonge kakhulu ngami kuKristu Jesu. Kuphela hambani ngalokufanele livangeli laKristu. Kuze kuthi noma ngita nginibona noma ngingekho ngive tindzaba letimnanzi ngani kuthi nime niqinile emoyeni munye kukholwa livangeli nikulwele ngebunye. Ningathuswa lutho ngalabo labemelene nani. Lokusiciniseko sekubhubha kubo kepha sekusinziswa kwenu. Lokhu ke
kuvela kuNkulunkulu. Ngoba ngenxa ya Kristu nine nabelwa ngemusa. Angisho ukukholwa kuye kuphela, kepha nekuhlupheka ngenxa yakhe. Nikuko kona lokho kulwa lena kubona kimi njengoba nanyalo niva ukuthi ngisekiko. Livile Nkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Siyabonga ke sifundo sethu sesibili. Sitawuhlabela ke ingoma noma sitawukusho ingoma ye12 lesekhasini 352. Ingoma ye12 kufa nekuphila na Kristu. Kristu wafa, Kristu vukile. Kristu inkosi utawubuya futhi. Nangabe safa kanye naye, siyakuphila kanye naye futhi. Nasiqiniseka, siyakubusa kanye naye futhi. Nasimphika naye futhi utasiphika. Nasinethembeki, yena uhlala ethembekile ngoba angeke atiphikise. Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu inkosi utawubuya futhi. Akuthunyiswe yesenenvodzana namoya longcwele, njengoba bekunjalo kuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kode kube nini nanini. Amen. Sitawulalela livangeli lanamuhla. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwaMateyu longcwele. Sahluko se-20 siyawuqala kufundza esahlukwaneni sekuqala. Akathunyiswe Kristu umsindisi wethu. Umbuso welizulu ufanana nemnikati wesivini lowaphuma ekuseni ayawuqasha emadvodza ekusebenta esivinini sakhe. Kwathi asavumelene naletisebenti ukuthi utatiholela denariyo munye ngelilanga, wase ubathumela esivinini sakhe. Wathi uyaphuma futhi nge-hour lemfica, kwabona lamanye amadvodza emile nje emakethe ayingelekile. Nakuwo wathi, hambani nani niyawusebenta esivinini sami, ngitawuniholela loko lokunifanele. Bahamba ke. Waphinze waphuma futhi emini nge-hour le-12. Kwaba njalo nange-hour lesithathu entsambama wenta njalo. Kwakungacishe kube li-hour lesihlanu entsambama lapho athi uyaphuma futhi wakhanza labanye bemini. Wafike wababuta wathi, nimeleni lapha lonke ilanga selokhu ningenti lutho? Bathi kuye, kude losicashile. Wase uthi nakubo, kulungile, hambani nani niye esivinini sami. Wathi entsambama lo mniyo wesivini wathi endvuneni yakhe, bita tonke tisebenti utiholele imali yakhe. Ale ngaleti tekugcina, gcine ngaleti tekuqala. Sitena tifika leti hour lesihlanu entsambama, kwatiholela denariyo munye sisini. Abefika laba bekuqala bebacabanga ukuthi kutabaholela kakhudlwana, kodwa nabo kwabaholela denariyo munye, umuntu amunye. Bathi nababemukela baqala bakhonona kulomnikati wesivini bathi, labo bekugcina basebentela i-hour linye nje, ubalinganiselani nathi lesithwele kumatima lokungaka sashiswa nalilanga lasensimini? Waphendula wathi kulomunye wabo, mnganami, phela angiboni kanzi kakadze besingakavumelani ngadenariyo munye yini nawe. Thatha lokho kwakho sehlukane. Kepha mine ngiyatitsandzela kunika nalona kwekugcina liholo lelingange lakho. Kanti angavumeleki yini kwenta lengikutsandzako ngaloku kwami? Noma unemona ngekuthi ngiyephana? Kanjalo bekugcina bayakwa bekuqala nebekuqala babe bekugcina. Nalike livangeli la Kristu akabongwe
Sibonga Kristu inkosi yethu. Sitawusho-ke sivumo selikholo senasiya noma sitawuhlabela sivumo selikholo senasiya ekhasini 108. Siyakholwa kuNkulunkulu munye oyise somandla umenzi welizulu nemhlaba nekwako konke lokubonakalako nalokungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi yinye Jesu Kristu indvodzana levela yodwa kuNkulunkulu ivela kuyise kwetikathi tonke. InguNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kuko kukhanya. InguNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo leyavela ingentiwanga. Sicusa sinyele seyise lokwentiwanga yukonke lehla esolweni ngenxa yethu thina bantu nangekusisenzisa yabanyama memandla mwalo igcwele kuyo intfombi eMaria yaba ngomuntfu yabethela isiphambanweni ngenxa yethu kubusa Pontio Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni nelanga lesithathu yabuya yavuka njengaloku semibhalweni yenyuka yaya esulweni ihlethi ngasekunene seyese iyawuphindze ibuye ngeluthumo ide kwehlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo awikuphela. Siyakholwa nakumoya longcwele lo inkosi lophilisayo lophuma kuyise nendvodzana lobungakadunyiswe kanye neyise nendvodzana lowashumayela ngebaprofeti. Siyakholwa nakulo libandla linye lelingcwele lelikatolika lebapostoli. Sivuma umbhaphathiso munye wekuthethelela tono. Sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhatsi letitako. Amen. What a mighty God we serve. 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 Asithandaze. Siyabonga babethu nomngcele. Ngalo livi lakho Nkosi leli sicunzi sakho. Livi lakho leli siphili sakho. Livi lakho leli sakhabo. Namanje babethu nomngcele siyathandaza ukuthi ukhulume kithi ngamunye nangamunye. Sibantwana bakho sihleli ebukhoneni bakho
kude kokuthi site uhlonyiswa ngalo livangeli lakho ngalo livi lakho site ukhona Nkosi kuyiphila nansi impilo loyibekile wena embikwethu ukuthi siyiphile sibantwana bakho lokho sicela ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu sithi yena Nkosi emavi omlomo wami nekuzidla kwato tinhlitiyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova Dwala lethu laphakathe ngaJesu Kristu inkosi yethu amen. Sinvuseleke bathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen. Namhla ke nje lisonto lelishumi nesithupha emva kwa Pentecost sesititholeke tifundo tethu sihloko lesishumayela etikwaso namhla sihloko lesithi kuphilela Kristu. Sitawukhumbula ke bathandzekayo sevikini eliphelile engishumayelo yethu beyigcile ekuthenini emandla ekuthetheleleni asekuthenini siyakhona ukuthi sithethelelwe tono tethu uma nathi sibathethelela labanye labasonayo njengoba nje Jesu Kristu wafundzisa nasemthandazweni wenkosi wasifundzisa ukuthi sitawuthethelelwa uma sithethelela labanye. Evikini leliphelile ke ufundisile futhi Jesu Kristu ukuthi kuthethelela kwethu bazalwane akunawubalwa ngeke sibeke kubala ukuthi cha wena sekuthethelele kangaki uthi nje siyawuthethelela kuze kube ngunaphakade njengoba naNkulunkulu awusithethelela kuze kube ngunaphakade. Safunza ke bazalwane ukuthi kuthethelela kukhombisa ukuthi umuntu ongumKristu sibili nekokuthi uyakhula enkosini yethu Jesu Kristu. Namhla bazalwane solo sikhuluma ngayo leyo ndzaba ukuthi kufanele sibonakale sikhula enkosini yethu Jesu Kristu. Ngabo isihloko lesikhulumela ngaso namhla sithi kuphilela Kristu. Siyabona ke siyafunza namhla bathandzekako ukuthi kumcoka kangakanani sibantwana baNkulunkulu sibantu baNkulunkulu ukuthi siphilele Kristu lusuku nangelusuku ukuthi kumcoka kangakanani ukuthi sidinga kukhona baNkulunkulu etimpilweni tethu. Bantu ke nasingahlala phansi nje sibabude banetizathu letiningi letahlukahlukene ukuthi baphilelane. Bangasho hayi ngiphila ngoba impilo imnanzi ngiphila ngoba ngifuna njinga ngiphila ngoba hayi angithathi ngithi ngiphilelana. Diningi letizathu abantu labangatibeka ukuthi baphilelana. Diningi futhi nalamaphupho maningi futhi nalamaphupho bantu labanawo ngekuphila ukuthi ngisaphila mina emhlabeni ngifuna kufeza lokhu nalokhu nalokhu ngifuna kuphumelela lapha nalapha nalapha nalapha. Umbuto ke lokhona ke ukuthi mina nawe yini sizathu sethu sekuphila. Mina nawe yini lena legijimisa noma leshayela lamaphupho lesinawo ngempilo. Nkulunkulu ngabe ukhona yini kulamaphupho lesinawo? Nkulunkulu ngabe ukhona yini ungiswa yini sizathu sekokuthi siphile emhlabeni noma Nkulunkulu simbeke eceleni siphilela tizathu tethu letifunwa ngithi naletithandwa ngithi? Nkulunkulu kukhona yini la kushoko nalakhulumako uma sewukhuluma ngempilo yakho ukukhuluma ngelikusasa lakho noma Nkulunkulu umbeke eceleni akasiye nje umshayeli wempilo yakho nenjongo yempilo yakho? Uma ngabe Nkulunkulu angekho ke bazalwane empilweni tethu kufuna sathi ukuthi lamaphupho lesinawo letifiso lesinato letinjongo lesinato atisito talutho angeke tasifikisa ndzawo futhi akusito leti lekufanele ngabe siyaticosha ngoba emaphupho lekufanele ngabe siyawacosha ngilamaphupho lesiwathole kusimakadzi. Umbuto lomnyeke uthi uma nje bekungafika umlayeto namhla kimi nakuwe uthi Nkulunkulu uthi nje namuhla ngathwela ufa uyasithatha la emhlabeni yini lesingafuna kisho Nkulunkulu? Mhlawumbe ngenxa yokuthi asikaphili lempilo uNkulunkulu afune ukuthi iphile emhlabeni singabe solo sicela sishweleta athi Nkosi manje nje unginiketele inyanga, Nkosi manje nje unginiketele umnyaka, Nkosi manje nje unginiketele onyelisuku. Kodwa nangabe siphila lempilo leNkulunkulu la ibhekile kithi ngeke sibe nekwesaba ukuthi Nkosi wota usilanze sesilungele. Nako ke lokutawusisita ekuthenini sibone ukuthi lokho lesikuphilelako ngilokhu kwaNkulunkulu yini noma kwethu. Naku kwaNkulunkulu sitawubabethe inkinga nakathi uNkulunkulu licilongo seliyakhala. Kodwa nakungasiwa kwaNkulunkulu siyawufuna ukuthola isikhathi kude sitewuqala siphile sendele ukuyithando yaNkulunkulu. Bantwana baka-Israyeli ke bathandzekayo
basehlane njengoba sifundzile namuhla. uNkulunkulu wababusisa ngemana, wababusisa futhi nangetigwaca. Badla bajabula ngenxa yokuthi uNkulunkulu abekhona anabo. Siyafunza namhla ukuthi uNkulunkulu abe bayinsika yelifu emini, ahambe kanye nabo, abe yinsika yemlilo ebusuku abe nabo. Kangawo babebathi nabakhala abantwana baNkulunkulu njengoba siva nje namhla ukuthi bakhonona. Bathi noma tidinga bonakala dinga sitole tibi, kodwa baba nekhonona, bakhononela ukuthi bafuna kubuyela emva eGibhithe lapho bahlupheka khona. Bona bathi ukuthi bedeleni la ihlane batawufela khona. Bakhohlwa kubona bukhona baNkulunkulu bekakhona eseceleni kwabo. Ngenxa ukuthi bebangamphileli uNkulunkulu, bebathi phile bona. Kodwa basitwa ngokuthi kwakunaMose emkhathini wabo lobekaphilela uNkulunkulu. Kwakhona Mose ukuthi agijima uNkulunkulu athi Mose, bantwana bakho sebadzingile ngendanjani. Wathi uNkulunkulu, chobeka Mose, mine ngitawubalethela loba labakudzingayo. Siyatshela ukuthi batithola tigwaca letatifika batithola entsambama, batithathe bahambe bayokudla nasekuseni kuthiwa kwakufika kube khona umlalamvubu noma lokufana nemlalamvubu ukuthi nakusuka kushiye nebecebengengwane laphasi labawathatha bathi imana basebenzisa wona kubhaka bende sinkwa. uNkulunkulu wabapha sinkwa ngenxa yokuthi abesedudane nabo. Kungako nathi kumqoka lokuthi uNkulunkulu ahlale asedudane nathi kude kokuthi letidzingo lesinato etimpilweni tethu sithi nasikhuluma uNkulunkulu abe naso sisombululo sakhe. uNkulunkulu abe nabo kudiva futhi ngoba asedudane nathi. Kodwa nasimkhweshisa uNkulunkulu etimpilweni tethu simbeka lecashana, nasesikhuluma sesikhala sesisekudzingeni, kutawuba likhulu ukuthi kube khona lokuvakala. Bantwana baka-Israyeli bevakala ngenxa yokuthi uNkulunkulu abekhona asemkhathini wabo, nabo futhi bakhona ukuthi bakhale kibo kuye ngenxa yokuthi emkhathini wabo kwakukhona bebaphilela uNkulunkulu. Uma ngabe-ke sithi sifisile ukufeza amaphupho ethu lesinawo leswanikwe uNkulunkulu, siyadzinga bazalwane ngokuthi sihlale thutane naNkulunkulu. Siyadzinga ukuthi sihlale sibe kuNkulunkulu. Akunenzaba ukuthi endleleni sibhekana natiphi tikhinyabeto. Mose wahlangabetana netikhinyabeto letiningi, ikakhulukati kwakungibona abantwana baka-Israyeli abaphila ngekhonona, kodwa akazange Mose asuke ebukhoneni baNkulunkulu. Size sifunze kulendzawo ukuthi abethi nakabuye ebukhoneni baNkulunkulu abuye agcwele inkhathimoya. Sitholakala nesifundo sencwadi Pawulo lasibhalela libandla laseFilipi, ubatshela ukuthi kufanele ukuthi siphile leKristu, noma sife leKristu. Lokusho ukuthi sifanele ngetikhathi tonke sitholakale sikuKristu. Ukuphila kwethu akube kuKristu kude site ukhona ukuthi sene umehluko etimpilweni tebantu labakhona ethutane nathi. Uma sitawuthatha tinqumo dzide ngetimpilo tethu, siyadzinga ukuthi sibeke uthando laNkulunkulu embili, sibeke intando yaNkulunkulu embili. Kube nguko lokusiholelayo ukuthi kufanele sithathe sinqumo lesithini nalesinjani ngempilo yethu. Ngoba siyati ukuthi sisendleleni la sihamba khona naNkulunkulu. Siyati yathi saze sathatha tinqumo letingito siyawuqhubeka sihlale endleleni yaNkulunkulu. Kodwa saqala sathatha tinqumo letitethu sesitawukhwesha endleleni yaNkulunkulu, silahleke embusweni waNkulunkulu. Pawula wakhona ukuthi athi noma adibene netinkinga letiningi emsebentini wakhe wekushumayela ivangeli kubetive, kodwa wahlala kuNkulunkulu. Wathathisa uNkulunkulu. Siyamuva angene emajele, siyamuva ashaywa, kodwa azake ukuthi kwenteka konke lokho wasuyayekela wathi kanti kunjena kukholwa, kodwa wahlala wabeketela ngoba bekade ukuthi nakahleli uNkulunkulu kamthatha esigabeni ambeke kulesinye, amsuse kulesi, ambeke kulesinye, amsuse kulesi, ambeke kulesinye. Kodwa nawuthi uNkulunkulu sakuthatha uyakubeka ubese uyasuka wena, utawusuka usuke endleleni yaNkulunkulu phindze ubuyele phansi. Livangeli ke lesilifunzile liyasitshela ke bathandekayo ukuthi sisaqhubeka nalolu hambo lwethu naNkulunkulu. Ekugcineni kwako konke kunemvuzo simakathe la sibekele wona. Uma siwadi lo mvuzo akunenzaba ngokuthi sitawuqala nini, kodwa nasesiwadi lo mvuzo sitawuvele siqale simsebentele uNkulunkulu. Njengalaba sikutshela ukuthi lamanye amadvodza afika ensimini aqala ekseni kusebenta, lamanye afika emini, lamanye afika entsambama, lamanye afika sekutawuvalwa, kodwa konke lamadvodza abesebenta sitshela ukuthi ekugcineni aholelwa denariyo munye.
Lo denariyo ke lesikhuluma ngayo bathandzekayo impilo lengunaphakade. Sitawuphana yinye kuphela impilo lengunaphakade la tawusiniketa yona uNkulunkulu lekumele ukuthi sisebenzisele tipho uNkulunkulu lasinikete tona, sisebenzise lesikhathi uNkulunkulu lasinikete sona. Labantu lendvodza leyayihamba ibathola edolobheni yayiva buhlungu yona ngoba lendvodza yayinjingile beyathi ukuthi lokunjinga kwayo kuletha ngokuthi ingahlali phasi itinde nje kodwa isebenze. Ngakho yayiva buhlungu nayikhanza abantu bahleli bangasebenzi. Njoba naNkulunkulu eva buhlungu bathandzekayo nasihleli phasi singawendi umsebenzi wakhe ngoba uyathi ukuthi uyafa umbuso wakhe. Kuthe uNkulunkulu noma kunetinkinga kunjani asiqhubeke sibambelele sisebenze uma sihleli siphile la Kristu. Kuko konke asadini ukuthi siphile la Kristu ngoba bazalwane nasingeke sihlale sisebenze siyawudikhanza sigcwalisela emuva sigcine siphumile kuNkulunkulu. Ngakho ke njengebantu labadalwe uNkulunkulu siyadzinga ukuthi tinsuku tonke sikufune ubuso bakhe, sibonge sithokode sikanye naye siphile kuye kude ukuthi ukukholwa kwethu kutawukhula tinsuku ngetinsuku siqiniseke kakhulu ngebuve bethu basekhaya laphakade lalapho uNkulunkulu asibekele khona imichele wasibekela khona ukuthi siyawuphila khona engunaphakade. Ncwadi yabaseRoma ke bathandzekayo sahluko selishumi nakune livesi lesikhombisa kuya lesiphohlongo lithi mangabe siyaphila asiphilele uNkulunkulu, nangabe siyafa futhi asifele uNkulunkulu, nangabe siyaphila siba uNkulunkulu, nangabe siyafa siba uNkulunkulu, kodwa kuze kwenteke lokufuna sithile sihlale siphile kuNkulunkulu siphile kuKristu. Basekolose lesithathu sivesi lesithathu lithi ngoba nine nifile impilo yenu seyifihlwe kuKristu ngaNkulunkulu. Sifile bazalwane ngoba akusasiyo yethu intsandvo lentekako intsandvo yababe losekhaya ezulwini. Ngakho asiyifune njalo intsandvo yakhe. 1 John sahluko sesibili livesi lesithupha lithi loyo lophila kuKristu kufanele ukuthi naye ahambe ngendlela Kristu lahambe ngayo. Mangabe ke sithi sitawuphila kuKristu bazalwane siyabitwa ukuthi siphile sihambe ngendlela yaKristu. Ekugcineni kwako konke sithi Galatians chapter 2 sahluko sesibili livesi le-12 lithi mina ngibethelwe kanye naKristu akusasimi lophilako kodwa sengiKristu lophila kimi. Lempilo lengiyiphila enyameni angisatiphileli mina kodwa sengiyiphila ngekukholelwa kiyo indvodzana yaNkulunkulu lowangithandza wade watinikela kokuthi angifele. Asiphileni bathandzekayo singasatiphileli thina, siphile kuKristu ngoba siphilela yena. Asitholeni amandla ethu kuKristu, sithole impilo yethu kuKristu, sithole konke lesikuphilelako tinjongo tethu amacebo etimpilo tethu siwathathe kuKristu uma siphila kuye. Uma senda njalo libandla lethu litawukwakha nanathi sitawukhula sihambe sifinyelele kulokuningi uNkulunkulu lasibekele kona, sikwati ukuthi siwafeze emaphupho uNkulunkulu lasinikete wona netimpilo tethu. Amen. Imithandazo yethu ke bazalwane sitawusebenzisa imithandazo lehlukile namuhla lengasiyo lejwayelekile. Mtawusho umthandazo wekuqala bese ibandla liyasho umthandazo wesibili, sivume kanye kanye kiyo yonke lemithandazo sithe siyofika ekugcineni kwayo lemithandazo yethu. Siyaqala ke. uNkulunkulu umdali wako konke ubita indalo yonke ingene esivumelwaneni nawe. Wase usibita ukuthi sinakekele umhlaba nendalo yonke. Sithandazela konke lokudaliwe nalokuphiwe impilo sithi uNkulunkulu wemusa gcina umhlaba wakho nebantu bakho ekuthuleni. Kude kube nekulunga nekuphila emhlabeni, kude kugcineke kahle imvelo kanye nemicebo, umoya, kukhanya, umhlaba nemanti, kude kuthi kusetshenziswe kuphila kwendalo yonke. Siyakhuleka sithi uNkulunkulu wemusa gcina umhlaba wakho nebantu bakho ekuthuleni. Sikhulekela emanti onke emhlabeni
kuthi asetshenziswe kahle nangekongiwa kahle ahlale ahlobile alungele ukusetshenziswa sikhuleka sithi Nkulunkulu wemusa gcina umhlaba wakho nebantu bakho ekuthuleni ngawo umcebo wemhlaba nalokwakha imandla emhlabeni asifunze ukusebenzisa kahle kude kwanele bonke bantfu netitukulane letitako siyakhuleka sithi Nkulunkulu wemusa gcina umhlaba wakho nebantu bakho ekuthuleni ngato tonke tilwane temhlaba letifuyiwe netasendle letinkulu naletincane kuthi tigcineke ngendlela lefanele tiphile ngekuthokoza siyakhuleka sithi Nkulunkulu wemusa gcina umhlaba wakho nebantu bakho ekuthuleni kubo bonke labatishaya imithetho nalabacondzisa kusebenta kwabohulumende netiphatsimandla kuthi bashaye imithetho nemigomo lebukele inhlala kahle yayo yonke indalo siyakhuleka sithi Nkulunkulu wemusa gcina umhlaba wakho nebantu bakho ekuthuleni kulabo labasetingcocweni letihambisana nekongiwa kwemvelo kulima kufuya kudweba kugubha umcebo kanye nemahlathi kuthi kube lokunempilo lokunetitselo letinhle kude kubonakale buhle bendalo indalo nekusebenta kwabantu kukwati kuphilisana kahle siyakhuleka sithi Nkulunkulu wemusa gcina umhlaba wakho nebantu bakho ekuthuleni etilwaneni nebantfu labaphatsekile labasetingotini ebuhlungwini noma tidzingo letitsite labo labahlushwako labahlukubetwako nalabahluphekako ngenxa yekuhlukubeteka kwemhlaba letsa kuphila kwakho kute kube nenjabulo Nkulunkulu wemusa gcina umhlaba wakho nebantu bakho ekuthuleni siyabonga ke Nkulunkulu ngako konke lokuhle losendela kona sibonga nangayo indalo losiphe yona sisite ke Nkosi ukuthi sinakekele sisite nekokuthi sinakekelane kude kokuthi impilo ibe ngilenhle ihambisane Nkosi nemigomo wakho lo asipha wona siselapha usiletha lapha emhlabeni siyabeka ke Nkosi tonke ticelo nemikhuleko yabantwana bakho lekhona etinhlitweni tabo uthi wena nasicela utawusiva wathi asingqongqothe sitawuvulelwa siyacela ke nalesi sikhathi babo longcwele ukuthi yiva Nkosi imithandazo yabantwana bakho uyiphendvule kude kokuthi kudunyiswe kubachade igama lakho lengcwele yiva ke imithandazo yethu uNkulunkulu wemandla siphe ngayo indvodzana yakho kuphunyula ethuneni kude sifune ukugcwala kwempilo simemetele nemsebenzi wakho wekusinzisa umhlaba wonke nokukholwa nangelipito la Jesu Kristu siyakhuleka amen siyabonga uNkulunkulu bathandzekayo loyivako imithandazo yethu uma sikhuleka ngekukholwa kuye sitawungena ke manje esikhatsini sekuthula Tsineke ngekwethu sesendlulile ekufeni sangena ekuphileni lokhu sikwati ngobe sithandza abazalwane longathandza umzalwane wakhe usahleti ekufeni uthula kweNkosi abe nani ngetikhatsi tonke akwazi siyabonga ke bathandzekayo sichubeka nayo inkonzo yethu sisekhatsini 116 lalapho sicala khona imithandazo yethu yokubonga sidlo sitawucala ke nekuthandazela umnikelo asithathe iminikelo lesiyiphethe ngetandla tethu nemaphepha mhlawumbe lasifakazelo setimali siyifakile ebhange sikhuleke kanye umthandazo wekucala ekhasini 116 ngebakhongosi kukhulu nemandla nendumiso nengadimulo nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thine simnikalo ngekwakho busisa lokho longcwele leminikelo abantwana bakho busise emakhaya abo busise imisebenzi yabo nemabhizinisi abo ubaphe kuphumelela kwendele ukuthi Nkosi ngetimpilo tabo ngekuphumelela kwabo umsebenzi wakho uqhubeke ebandleni lapho nanawe udunyiswe ubachade ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu amen uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wezinto zonke ngemsa wakho sinalesiko lesinikela ngaso
sivela emhlabathini sibhekwe idandla tebantfu sitawuba singwase kuphila kithi akabongwe 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 somandla. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu notonke ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo lesithelo semvini nemsebenzi wetandla tebantfu lita kuba inzebe yensenzeso kithi akabongwe 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 somandla. Sita usebenzisa ke bathandzekayo umthandazo wesibili waso sikhathi sendalo. Sikhathi sendalo umthandazo wesibili wekubonga. Sesiyasho ke bathandzekayo Nkosi ayibe nani ayibe nawe futhi yenyusamti inhlitiyo tenu siyatenyusela enkosini. Asibonge inkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbongana kumdumisa. Siyabonga siyakudumisa Nkosi uNkulunkulu ngekuhlakanipha kwakho hola luhlelo lwemhlaba usinakekele ngeluthando nangesineke. Siyabonga ukuthi usivumela site kuleli tafula egameni lendvodzana yakho Jesu Kristu lolitibulo layo yonke indawo. Ngaye tonke tintfo tadalwa letibonakalako naletingabonakali. Ngaye tonke tintfo tihlanganisiwe. Siyabonga ukuthi usithumelele moya loyingcwele wakho utosidala sibe ngumango lomusha welukholo lelitokukhonda nendalo yakho. Nyalo ke siyabonga ngoba usiphe umhlaba ukuthi siwunakekele. Uyasibita ukuthi ngawo sikudumise tinsuku tonke sibonga buhle bendalo yakho. Ngakho ke nebumangaliso bendalo netingoma temvumiso letivela endalweni yonke emhlabeni nasezulwini sihlanganyela kanye nato simangala sikukhonda sisonke sithi Nkosi uNkulunkulu wemabandla kugcwele zolo nemhlaba bukhosi bakho mawo uthunyiswe wena Nkosi dikwako konke akabongwe lotako egameni lenkosi. Hosana 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 ngaleli setulu sithi Hosana sithi Hosana. Nkulunkulu wayo yonke indalo thumela umoya wakho ebuhleni bemhlaba nasekutikwa leti tipho singwa neliwayini kude kuthi ngato sibone siphindze semukele kugcwala kwaKristu lovukile. Singwa lesahleshulwa nengati leyachitheka kwaba ngumtimba lonikelwe nengati leyophisiwe. Ngabo bona lobo busuku wahlala phasi etafuleni nebafundzi bakhe wase ukhumbula kanye nabo simangaliso sendalo yakho nesimangaliso sesivumelwano nebantu bakho labakhethi. Wasithatha singwa wabonga wasibusisa wasihlephula wathi thathani lokunidle nonke lokhu kungumtimba wami lotawunikelwa ngenxa yenu. Nalofanako wayithatha inzebe wakubonga wakudumisa wabanika yona inzebe wayinika inzebe kubafundzi bakhe wathi thathani lokunidle nonke ninathe kuyo
lena indzebe yengati yami ingati yasivumanayo lesisha saphakathe itawuphela nini nonke kude kuthethelelwe tono kwenteni loku kude ningikhumbule. Ngakho-ke simemetela simanga sekukholwa kwethu kanye kanye sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Sisakukhumbula kofana ukuvuka kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Sikupha umkhosi webuhle bemhlaba, budlelwane bethu kulomhlaba nekuhlephulelana kwamakhono netiphiwo kude sicebise timpilo tethu. Sihlanganyela lendzebe yebuntfu bethu lese kukhule tinkulungwane teminyaka takho kwakhiwa kwawo. Umhlaba kuphila kwethu, kufa kwethu, kwesaba kwethu nekwetsemba kwethu. Sikanye nalabo labathole kuphila kwabo emhlabeni, labo lesihlanganyela nabo lomhlaba nalabo lesinutawuniketa kubo. Sihlanganyela lesisinkwa siphakamisa lendzebe kude kugcwaliseke umyalo wayo inkosi ngaye nangaye nakuye ebunyeni bamwalo engcwele lonke ludumo nemandla nekuhlonishwa ngekwakho babe somandla phakathe naphakathe. Amen. Iyaqhubeka-ke inkonzo yethu bazalwane ekhasini lelikhulu ne-26 sidawusho kanye kanye sihlabele umthandazo wenkosi. Paragraph 77 page 126. Njengalokhu uKristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu lusezulwini olingcweliswe ligama lakho umbuso wakho awude inzalo yakho emhlabeni njengasezulwini siphela mhla kudla kwethu kwemalanga onke sithethelele tono tetfu njengoba nathi sibathethelela labasonako ungasingenisi ebulingweni usesenzese kolobubi ngobe ubusonge wakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Bathandzekayo enkosini, lendzebe yesivumelwano lesiyemukelako ayisiweni inhlanganyelo yengadi yaKristu na nesinkwa lesisihlephulako asiwe yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na. Tsinele sibanyentisi ngumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Mvana uNkulunkulu lesusatolo temhlaba sihawukele. Mvana uNkulunkulu lesusatolo temhlaba sihawukele. Mvana uNkulunkulu lesusatolo temhlaba siphe kuthula. Siyatithoba kakhulu sikhuleka ngokwasimakathe kanye kanye sithi Nkosi lenesihawu asonzele kulentafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sethemba sihawu sakho lesikhulu. Asifanele ngekwethu nekuthi sangithula ngaphasi kwalo tafula lakho kodwa wena inkosi lekuma kwayo ukuhawukela njalo. Ngakho-ke siphe inkosi lenesihawu kube sidle ngalokufanele inyama yendodana yakho lethandzekako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye nakithi kude kube nini nanini. Nkosi asifanele, Nkosi asifanele, Nkosi asifanele. Khuluma leli lakho libe linye ncebo lakho litawusinziswa. Bazalwane enkosini sibitiwe sabitelwa ukuthi siphile kuKristu. Kuphila kwethu kuKristu kubonakala ngokuthi sihlanganyele kanye naye edzilini lakhe lelingcwele lesilikhombisa silivete ngalama sacramenti lamangcwele lesiwendayo.
Sonzelani bathandekayo sitomukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu anikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe la sophisela yona simdlele tinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Diphoda uNkulunkulu letendelwe bantfu basimakaze. Siyayiphetha ke bathandekayo inkonzo yethu yesidlo siyaqhubeka ekhasini lelikhulu ne-28 128. Bongani simakathe ngoba anemusa siyosakha sipheli nonini. Simakathe uNkulunkulu umnikati wemandla onke siyabonga baba ukusikhumbuza nanamuhla futhi kufanele siphile sikuKristu. Ekuphileni nasekuhambeni kwethu kufanele Kristu abe ingcikithi yabo bonke. Siyabonga ke baba wethu umuhle ngoba ngale timfihlakalo letingcwele usondlile ngemitima lengadi yenkodzana yakho umsindisi wethu uJesu Kristu namsigcina ke Nkosi ngemsa wakho emtimbeni wayo inkodzana yakho loyihlangano yabo bonke abakholwayo. Sithe baba besibeketele nje amakholwa laphilabo kulokubudlelwane lobungcwele. Ngokuthi ke Nkosi sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenteni intsando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona kuza kanye nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye kodwa kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye bazalwane sithi babe mnikati wemandla sithinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilayo. Sithumele veni ngemandla maya wakho longcwele sihambe sisebenzele idumone ubukhosi bakho. Sisho kanye umthandazo we-Afrika. Ngolongolo kosisa e-Afrika gcina abantu abayo hola abaholi bayo uyiphe kuthula ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Hambani ke ninesiciniseko nenisinziselwe kuso tumsani simakathe kuyo yonke indawo. Landzelani Kristu lekungaye tonke tintfo tiyadalwa nemandla maya amoya yibani isikhongwane selithemba kulomhlaba nesibusiso saNkulunkulu umdali baba wethu wanini nanini indvodzana levukile kufeni namoya loyingcwele lowethenjiswa akanibusise kude nibe sibusiso kulabanye namuhla naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane sesifike emaphethelweni ayo inkonzo yethu. Siyethemba ukuthi sikhonile kuyilandzela lenkonzo mhlambe isebenzisa imithandazo lengasiyo lejwayelekile njengoba besishilo ukuthi sikhathi lesi la sikhumbula khona indalo kumcoka bendalo edimpilweni tethu nekokuthi kufanele sinakekele kanjani. Siyethemba ke bathandekayo ukuthi niyithokotele lenkonzo. Siyethemba ukuthi lala nikhona khona niyaqhubeka niyamkhonda simakathe nitawuhlala kuye futhi niphile kuJesu Kristu inkosi nemsindisi wethu. Inkonzo yethu ke bathandekayo sitayiphetha sihlabela liculo 273 khuluma ngikuzwe Jesu liculo 273. Siyethemba ukuthi sitawuqhubeka sitiphathe kahle sitivikele bathandekayo kulokugula lokukhona kuleti insuku sekusedudane njengoba sihlale sisho ukuthi sikwadi kubuya siqhubeke sibe baningi enkonzweni simkhonde simdumise simakathe. Ngako asibeketeleni siqhubeke nekumkhonda noma singekho enkonzweni simkhonde ngoba yena ufanele ukukhondwa nekudunyiswa. Hambani ke ngekuthula nangeluthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen.